Mu birometero bitatu uvuye mu mujyi wa Bangui kuri paruwasi yitiriwe Mutagatifu Anne, ingabo z'u Rwanda zicunze umutekano. By'umwihariko izi ngabo zitaye ku mutekano w'umukuru w'igihugu w'agateganyo wa Centrafrica, Madame Catherine Samba Panza, uwo zagira icyizere cyo kurinda, nawe akaba ategerejwe muri iyi misa. Imodoka ziri kuri gahunda imwe zirimo n'ibifaru byabugenewe zije zerekeza ahaturirwa igitambo cya misa. Imwe muri izo modoka itwaye perezida w'igihugu cyazahajwe n'intambara y'imbere mu gihugu. Impande zose zaho umukuru w'igihugu ari, ijisho ry'abasirikare b'abanyarwanda ntirihuga, bari ku kazi kabo ko kurinda umukuru w'ikindi gihugu. Mu mujyi wa Bangui ubuzima buragenda bugaruka. Ku idepo y'ibinyobwa bipfundikiye birimo ibisembuye n'ibidasembuye, umunyarwanda umaze imyaka 20 yarahunze ari ku kazi. Harorimana Theogene ukomoka mu burasirazuba bw'u Rwanda asangiye na mugenzi we Rwagasore Jean Damascene ukomoka mu majyaruguru y'igihugu, guhamya ko nubwo baje muri Centrafrica ari impunzi, ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda byongeye gutuma batekereza ku isano bafitanye n'u Rwanda. Zije ko zaje gushaka tutarana umutekano, twagize amahirwe aho ziraza kubera ko bataraza byari bimeze nabi cyane, ko haba ibibazo byinshi cyane, haza n'ibintu by'ibyuka byinshi byo gusenya n'amazu, urumva hari n'abagize ubwoba baragenda kubera nyine abantu bari batangiye kwica abantu n'ibintu byose, ariko ingabo zasiye twese tumeze neza nta kibazo. Giwe akazi nkora ngakora mfite umutekano, nishimye ko ndi umunyarwanda, kandi ukuntu u Rwanda rutera imbere rugenda rutera imbere, nanjye ndumva mu minsi mikeya rwose ngomba kugenda ngataha mu gihugu cyane. Muri alimentation y'igikonyozi mu mujyi wa Bangui, Mukantabana Sifa ukomoka i Nyamirambo mu mujyi wa Kigali afite ishema ryo kwitwa umunyarwanda. Uyu mugore umaze imyaka 7 yaraje gushaka ubuzima muri Centrafrica hamwe n'umuyobozi wa diaspora y'abanyarwanda ba muri iki gihugu Hitimana Jean Damascene ukomoka mu karere ka Muhanga mu majyepfo y'igihugu, bashimangira ko ubutwari bw'ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri Centrafrica ari ikimenyetso cy'intera u Rwanda rugezeho mu kwihesha agaciro. Cyonyine ko baba warinze umukuru w'igihugu byageretse ko u Rwanda twizekwa. Numva nishimye cyane, binyongera ibiro nyine umva. Cyonyine kumva abanyarwanda, nanjye ndi umunyarwanda, aribo ni nkaho bacunze Bangui yose, kuba bafite presidence ibyo biba bihagije. Abaturage, abaturanyi, aho tunyura hose kubera ibyiza ingabo z'u Rwanda zikora n'uburyo zishimwa hano muri Bangui, natwe biduhesha ishema ku buryo no mu kazi n'ahangaha dukora, yuvuze ngo ndi umunyarwanda bahita bavuga ko niyo batazi icyo ushoboye bumva ibyo byose babiguha. N'ahangaha turi ahankorera niko bimeze. Iwe mu rugo umugore wigeze kuba vice president wa Centrafrica avuga ko imyaka 30 amaze atuye muri iki gihugu no gushakana n'umunyamahanga bitatumye yibagirwa ko avuka i Nyanza mu Rwanda. Kuri ubu Anne Marie Gomba ni umudepite mu nteko ishinga amategeko y'agateganyo ya Centrafrica. Abana be bose yabise amazina y'Ikinyarwanda kandi mbamutima. Emosiyo zari zose ubwo yabwiraga umunyamakuru wa RBA uko yakiriye kuba ingabo z'igihugu cye zaraje gutanga umusanzu wo kugarura amahoro mu gihugu yashatsemo. Byaranshimishije, byamaye kumva noneho bya dignité kwa kundi umunyarwanda agira agaciro, nongeye kumva mfite agaciro gakomeye cyane, n'abanyarwanda bose bari hano barabyishimiye. Ubu twese noneho byatumye twumva koko u Rwanda ni igihugu aho kigeze ubu ngubu, igihugu cyo gitanga urugero muri byose. Mbabwije kuri yuko ibyo ni agaciro gakomeye cyane kuri jewe no ku munyarwanda wese uri hano, kandi turabibashimira. Dushimiye u Rwanda, dushimiye ingabo z'u Rwanda, dushimiye abayobozi b'u Rwanda ibintu badukoreye. Epi ingabo z'u Rwanda zaje aha, reka mfate n'uyu mwanya vraiment nzishimire kuko zaduhaye agaciro natwe, kuko yabaza kuza tukabasanga mu kabari, tukabasanga mu bagore, tukabasanga mu mihanda barya byashikwange, barya ibitoki, barya iki, byari kuduha agaciro gake cyane. Ariko baduhesheje agaciro, nabo bihesheje agaciro, ko natwe baduhesheje agaciro mu myifatire n'ibyo bakoze no kwitabira ibintu n'urugero bahaye abajene. Akazi kamaze gukorwa n'ingabo z'u Rwanda nyuma y'umwaka ziri mu butumwa bwa Loni bwo kubungabunga amahoro muri Centrafrica, by'umwihariko kurinda umukuru w'igihugu, gakomeje gukurira ingofero muri iki gihugu. Umuyobozi ushinzwe umutekano mu biro by'umukuru w'igihugu cya Centrafrica, Colonel Jules Kobia, we ngo asanga igikwiriye ari ukujya gufata amasomo mu Rwanda. Et nous avons appris beaucoup de choses, et nous aimerions que cette relation avec le contingent rwandais ou avec la République rwandaise, que ça continue. Ingabo z'u Rwanda twazigiyeho byinshi, turifuza ko imibanire n'ingabo z'u Rwanda cyangwa na Repubulika y'u Rwanda yakomeza. Nous pouvons évoluer à envoyer des gens dans le cadre de la formation, par exemple au chevaux rwandais, pour que nous ayons cette expertise
en termes de si sécurité. byangombwa twohereza abantu bacu mu Rwanda kwihugura kugira ngo tubashe kugira ubumenyi bwo gucunga umutekano w'umukuru w'igihugu kuko akazi koroshye. De sécurité rapprochée auprès des chefs d'État, c'est pas une mission facile, c'est une mission difficile. Et surtout que dans le contexte où les Rwandais ont maîtrisé la situation, c'est vraiment à applaudir. Hashize umwaka ingabo z'u Rwanda zigera kuri 450 ziri mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga amahoro muri Centrafrique. Ni ingabo zizwiho amateka yo kuba zarahagaritse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda no kurangwa n'ikinyabupfura, kandi zikaba arizo zonyine mu bihugu bya Afurika biri muri ubu butumwa zizanwa cyangwa zigacyurwa n'indege y'igihugu cyabo. Izi ngabo Perezida wa Centrafrique Catherine Samba Panza aherutse kuziha imidari y'ishimwe. Umukuru w'igihugu cya Centrafrique nawe yaje mu misa aho bashimira Imana nyuma y'umwaka ushize abaye umukuru w'igihugu, aho arinzwe bya bugufi n'abanyarwanda, bakabavuga yuko ubu ari intambwe barimo kugira ngo bagere ku umwe n'ubwiyunge nk'igihugu nyine cyashegeshwe n'intambara. Jean Pierre Kagabo, Televiziyo y'u Rwanda, Ibangi muri Centrafrique.